Živjo, jaz sem Kaja Solo in tukaj sem z mojimi najboljšimi prijatelji, z Danijem, z Lauro in z Ijanom. Danes snemamo Pictionary, kar pomeni, da bomo risali in ugotavljali, kaj smo narisali. Imamo dve ekipe. Mi dva. In mi dva. Tim 2. november in tim 8. marec. Imamo imena, imamo ekipe. Obina sta Ogen, mi dva smo pa Škorpiona. Ok, kdo bo začel? Ok. Veš, kar je papir. Kar je papir. Pa isto, kot pa pravite. Pa za vsako slikco imamo časa 1 minuto in pol. Veliko se bo pa iztiri čudovite šalce, kaj je tamle na mizi. Fizike. Ok, imamo. To Dani ne bo vedel. Zakaj? Kaj? Ok. Seveda. Zakaj me je strah? Moja tvenka. Da so neke siste. Levo. Ajšver, Dani. Daj, čakaj, če... Joj, ne vem, kako se reče temu že... Kaj to misliš, neko risanko, ali? Ne. Kaj pa? Še 54. Poje, ženska poje. Ja, Kaj poje? ja. Kaj pa? Oh my god. Kaj poje? Kjera ženska? Katy Perry. Ne. Lady Gaga. Yes. Je! Ja. Lady Gaga. Popriši za sabo. Ok, gospod Jan. Kdo je danes reditelj? Zdaj se pa mi da na vrst. Wow! Ok, a sva? Ja. Ghostface, Ne. Oni Kasper, Ne. ok. Ne. Ne smemo pomagati, fakt. Lady Gaga. Na Bildan, Ja, tudi pa skinny. Na kaj? a si ekipa on, a si ekipa on? Team skinny. Ne, tim kdo? Team strong. In kdo je bil strong? Nekje. Ok? Ok, transition v... Volk with laka. Ja, kdo je bil? Team wolf. Ne. Team? Team werewolf. Ja, kje so bili werewolfi, kje? Konc. Team Edward ali Team v Twilightu? Oh my god, what? Sam je bil dober, ali ni Kaj je bilo? on fucking Slender? Ker je bil suh, kot svina. Ne, drugače sem dober, a ne da sem dober, ne vem. Nisem pisala Twilight at all. Tu ja. 1-0. Joj, zakaj me je strah? Jaz ne znam risati. Čakaj. Jure Tršan. Kak narišem? Čakaj, ne, še enkrat. Kar vzem si kaj, Bom. čas. Thor. Noga. Ja, ampak... Mislim... Pepelka. Ja. Kako za vrata? Ampak tam... Oprosti, to je telepatska povezava. Pa veš, celi čas sem govoril, gledaj, Pepelko me ne. Oh my god. Ne, počak malo, mava to. Oh, I love this. Ja, zdaj Okej. sem razumel. Kje? A ja ne risam. A se, kako so pa ne uslišali? Ok, mava to. Ima svoj bit zdaj tu. Jajce, Šrek. Ja. No, evo ti telepatsko povezavo, no? Če prej sem ugotovil, kaj pa ti le koliko je narisala. No, That is it. Šrek, dame in gospodje, Šrek. Period. Imaš zeleno padlo in tu. Ne bo kaj v telepatski povezavi.
No, probajte to premagati. Probajte to premagati. Dobro ti ena, je bila ti da ti. To bo drugače. Mislim, to je tako. Black Widow. Neki Disney? Zlatolaska? Ne. Sneguljčica, ja. To so palčki. Spet zbriš. Ok, a sva ready? Jaz tudi hočem videti, sam nič ne vidim, pizda. Jaws. Ja, Jaws. Ja. Wow! Ja. Kaj to? Kaj nisem razumel? Kaj? Jaws. Kaki Jaws? Kaj to? Jaws. Kaki Jaws? Ja. Žrelo. To? To reči žrelo, ja. No, probajte še to premagati. Ajde. Stari. Čakaj. Ne, brisati skozi, no. Ne, glej, to je obrat. Ja. Ne vidiš. Čakaj. Pust the art for govori zase. Čakaj. Vidiš, kdo je to? Zdaj pa še. 2.5 minutes. What? Ampak sem dobro narisal, ne? Pol. Si. Pobriši. Brez zveze, rik. Ok, jaz sem ready. Križ, ne vidim. Krojila dvil. Ne, 102 dalmatincev. Justin Bieber. Ninja želve. Ian, you stupid. I swear. Spider-Man. Justin Bieber sem že rekel, ne vem. Tale, A Star is Born. Zvezda je rojena. Kaj gledam? Nazaj. Časovno nazaj. Čas nazaj, prevrti čas nazaj. Nazaj v realnost. Koliko še? 5 nota, popolna nota. Čupa. Nimam pojma. Mikrofon, sanje. Pevec. Pevske vaje. Če ne vem nobenega filma, ki poje. Zvezda je rojena, ne vem. Ja ti pomaga. Zdaj. Konc. Elvis. Kakšen Elvis? Presley. Jaz tam povem, kdo je, ampak ne poznam tudi enega komada, ne? Come on, Ian. To pa res ne bi vedel. Oh, God, pa ne povem. Ne, zdaj sva Ivan. Zdaj sva Ivan. Ne, Elvis. To je pa Justin Bieber. Kaj to? Spet neke sise, stari. Tretjič zapored sise. Mikrofon. Ja. Lady Gaga z sisami. Kaj že, Cardi B je? Ne, no, Kim malo Kardashian. manjša. No. Malo manjša. Joj, neka pevka spet. Ja. Stara, mlada. Kaj je to? Sunshine. To ne boš vedel. To je prstan. Ring, Sunshine. Yes. Kaj? Bieber. Ne, Čakaj, kaj bi? Ne spomnim se nobene na bi. To pa še. To je pevka na bi. 12, 11, Bi. ne vem. Beyoncé. Ne, se sem mu pomagala. Pol točke. Kaj pa je s to čupo? Mislim, s kapo? Ma enkrat je imela tak nek, to sem se spomnila, ja. Pineapple. Gorenjska. Kaj? Kralj, torej. Levji kralj. Ja. Ah! Prav moram priznati, da to ona dva zmagala square and fair and square. Bravo, ekipi November. Ekipa November zmagala. Če vam je bil tale video všeč in če imate radi take videe, pejte na naš kanal pogledati še več takih videov. Lajkite, subscribe. In se vidimo naslednjič. Ciao! Adijo.